Njengoba sikhumbula kahle ukuthi bekade kubekwa inkosi laphena eNkutheni inkosi yakaMamba njoba yabekwa ke kwabe sekufika wona emaphoyisa lapha afike yatomisa khona kusebenza kwalomsebenzi nokwasho amaphoyisa athi kubamiswa kwabo ukuhambelana ekakhulu nethi bahamba nandaba zabantu bayacelwa laba kunene ukuthi bafike khona emtini noma ke bafike lapha enkhaneni kanti ngakulunye ihlangosi laba bekunene basho ukuthi umsebenzi bona bavele bawuqetha ngensimbi yesithathu ekuseni lo muhla ke bavelile njengekubitwa kwabo lapha enkhaneni lapho sifike saxoxisana khona nawe Fred Mphiwaka kunene lobeke kanjena babite inkosikazi ukuthi batayikhulumisa ngendzaba labayijuba siyamangala ke thina ukuthi bayikhuluma njani indzaba labayijuba nasibabuta ukuthi ngubani lona lobita bakaMamba la enkhaneni bathi bona balibandla lengwenyama siyabuta sesithethulile thina ukuthi sibobani netigaba tethu tithini tethuleni phela nani bayatsatsalata sebayasicela ke bathi na asesibashayise ngemoya siphumele ngaphandle nasibuya ngaphandle batawuthi phenduka nasibuya ngaphandle bathi matter adjourned. Sibekiwe Mamba lo inkosatana khona lapha eNkutheni naye uchazile ukuthi akakuva lebe bakubitele kona washo futhi ukuthi inkosi italwa inkosi angeke ke bonke sisawuthi siyabonga sibongela kubekelwa hlumela lesingaladi nekuthi italwa ngibani sine sihamba nebantu abenkosi Maja 2 basithupha abafana labasho inkosi Maja 2 lo phakanyisiwe number 2 from the last born lo bhekweni 2 bantu abamaja baduna sine sathi indlovu itala lenye indlovu libhubesi itala libhubesi asathi sine kati lo bese utala imbongolo sicabuka nyalo kusha kumbeke indvo lensha naleyo asikwati sathi sine kusinkosi itala inkosi shifatale lo myeshifu leli hashi lelibese litala ibhasi asikwati lokho thina konkosi siyabutabu inkosi Maja yashiya amafana labasithupha abatane nkosikazi uLashonga lesiyibonile inkosikazi le endushulweni yaloshola sive sakaMamba yagisa ngetikhali letimbili letikhali letimbili symbolizes a certain very important part wawudla lo Lashonga lo inkosikazi Lashonga lo muntu siyamangala yena sekuqhamuka basemafletini batoshiya sibange emakhosikazi namhla beta nemahlumela inkosi itala inkosi lihashi ngembe selitala inkukhu akuyoze kwenteke lingawadlwetha inkukhu Maja libhune eNkutheni Nkosi kanti ke ngalomnye ihlangothi bashido ikakhulu lolunye ihlangothi kokuthi sebevile ukuthi labanye kuleli qembu labo bakaMamba nabo bathi bawuphakamisa inkosi yabo ngawo umgcibelo bathi ke ngeke bakumele lokubathi ayivimba ingadi ukuthi ingachitheki Ndzabeni Channel Maswati Justice wakwaDlamini na Gary Carlos senkaneni kalobamba.